I say it's not usual na enye de bia said ye yesi de nwom no ehwase na Nhyira is about the legendary Daddy Lumba. And the 15th day in the month of December 2025. Obade edi ache enche ye ko brunyam ya hwase kakra timu se ene kra ye brunyanwom ene beginning ye na se afe no ene mu ekọ na wie. But the good news is that over the weekend, Daddy Lumba, Charles Kwado Fosuh, ne no etumi ebaso. Emma the expectations ana Ghana for da ben ye beye no, etumi baso wie. Na it was very historic. Na efe so wo hwe enhyehyede eku mu a you try bit row Nhyira 104.5. In fact, you're fan live. Emma uhu no ma e course nyina ni pam pempem a ebebo pem so ewo eye no ase na anika na esanso efe na ye ni munyam hye na bra Facebook Nhyira 104.5 ebia no wanya akwanya nso anhwa some of the SFs no and etwagu Facebook no empanimfo ebase wo hwa amanyofo mpanimfo MPP, NDC, all the other political parties, no leadership, ahodwa, one mu etumi pie mudu ani munyambe teche adwomtofo akukudam business men and women are omu pie mu musicians ahodwa meka ho asemi. In fact, Ghana fo a empempem a epiase na efe and a confirm to the fact say Daddy Lumba enye abusuanko adea na emumo ye Ghana dia. Daddy Lumba e de Ghana kodrum pempenso a ese na ubia ete enwum a ohu se Ghana yenso ye wo legend dano meka ho asem wo hase se Africa o keka adwomtofo a wo nwum o keka bomu a ensemu mu a etufo pa wo de nwum no eka anwensem kakra de tukun enwum ka no ma bi de kire ye de afutu sem a uyi Charles Kwado Fosuh firi mu a enye yi. And some of the reggae songs Emma we futu sem ni ade Charles Kwado Fosuh nwum so ejinam bebre na o man the gospel a obeto bibia or ye versatile eye obia otumi de Ghana ejinam pempeso ehun si yenwum ewo foundation yenwum ewu nyina so ankasa na yie ehun sem a na ekono na in fact me ye one person na metia na mera ho pa but nyame adom over the weekend bibia to me abanawie and let's give credit to where is due. Abusuapanyin Kofi Owusu ye Tupac waya de Abusuapanyin stood on grounds say obeboa amaye no abaso and he made sure say ni nyina mu no wrawra mu ni nyina mu no otu na na mo gina ne na pintin maye no atumi abaso maye ye kra behwe gina firm ensure say funeral rites no bibia bekoyie na ya Lumba a dignified funeral rites anase yesie ni yie a ede animunyam hye ede bre enya busua no nko abad Ghana nyina because jomtuni ete se Daddy Lumba nanka ebia yantumi anye na yie ebia ntumi amaso na ebia koye metwe saa ne namu ana ubia ka na ho nsem na koye bibia wo ho a nanka hadwene. But the hard truth is Abusuapanyin Tupac why are there so ugina wo na so no ma yie no abaso. I know ye won krofo a probably they are not happy ebinimo eni sebe enigye se utu anamo no ma ne baso, but some of us are happy say utumi gina wo na so ma yie no etimi ebaso na ni munyam hye no yaya Daddy Lumba nachi na enye abusua no nko na ni munyam na emum Ghana nyina. In fact me hu ade bia na emefe which was Calvin Fosuh Daddy Lumba ba and then akosua say wa ne ba this guy Calvin Kwado Fosuh. In fact abanti appearance ewe yi na se ene anamotu a otuye bra okoye ko hage
eye odobroni we yi nase na ohwe ntawantawa ekɔ nyina no abantie yi eputu that aside and focus on the love for ne father odo a owoma ne papa na wohwe de obekere ne ho a na efe ekere se enkabom eye asundwie eye ehwe se enya hwimpo a odo a mewoma me papa no nti mekɔ na matu ho anamo and a guy ekere kani nuanum nyina bom na hwe tribute na no mo kan a na efe na anika ekere wo se eduru baabi a etwase ya no masundwie bua na ejai ema na ewo ho eka ewom se me ahase and I'm not happy with some of the normal esiye a entumi ama asundwie amade but the ye no pomponso no de a ye hwe Charles Kwado Fosuh ani achi akone de na court nso ahye se omu nyina ye yere awuli awie no de though injunctions went me and succeed then na me expect say nka mehu eye Calvin Kwado Fosuh ne maami akoso asewa ho but went to me MPM and this is sad say bema oni no atna a wo se odo no pa no matter what it is ye gya no kwan de na nke se obehwe nani achi ansakura na ye gya no kwan because ya ante baby ase release bia ba na bibia koso se ye ma wo mayi na se ana se obi ma wo nsi ho ana bibi be koso ana bibi etesa. So I was quite disappointed. Someone who the favorite lover of Daddy Lumba, Akosia Sewa, ewo. But you met it for Akosia Sewa hono. Cheso oyeni papa or wakuma pa. In fact, we see being Fosuh, Daddy Lumba down for pa over 40 years of their friendship. Or see even Daddy Lumba yadi muno. Na Akosia Sewa egusua sendi sikaba. No matter what has happened, so mon function no. Na se wutie tie ni nyina mu dia na akoma pa ne odo a owo idie na nka esa akoso asewa utumi at least ebehwe nani echi no matter what was going on amamre mu nti. But I was disappointed na hadwene ni nyina mu no enya awie eyi no nemum entwene na kogu asanu wajai no ni aka kire ne doso because akosia se wa abusua ne akosia se wa na mu no omunya nkrofo mpema nsotwe omunya nkrofo mu akomapa omuye kan ba nipa bi nipa bonfo bi abayifuo bi a wo mo hyehyɛ kire ni epiepia no na kosei yesei piepia no na ma akoma aye den na yentimi mfa no ma engu fam enwodwo na yentimi mehwe yekuna na ye dɔ no ani achi no hadwene monso amudidi akira na mutu no magu na so a ene yiwampie ho very important and memorial occasion a kese ne dɔfo a ɔdɔ no pa wo na koma mu no kese wotimi gya ne kwan she couldn't appear but ne ba Calvin Fosuh ebai ekire se ɔdɔ wo ma papa no wontimi emfa nto nkyɛn timu a mo yes ani nyina no a mututu nsɛm gu na so yese enko enyesi nsiwo enyesi no nyina no. Bow your heads in shame. At the end of the day, I didn't hear power. Charles Kwado Fosuh edomuno. Mama na enwie peyo. Mama no enwie peyo. Akosia sewa. Ye me de meka kire one se, ni akobia no. Hwe na numa sundue bua. Na dia Daddy Lumba ni beje pa ne se na chi beye kama. Na bibia betodi. Abusuapanyin Tupac ahoden ene akokuduro a wudi piamu a wudi gina mu ye yie no enra wo lanche wo ho osi efre Tupac waje atuma lanche wo ho kama sa akokuduro na de lanche wo ho no a wudi gina so gina twintin ye yie no ne ema ye hu se pani e wo fie ene se pani betumi ahwa ma asundue aye adwuma ti sa ahoden ne akokuduro no a wodi piamu ma yie no ba so no fa sa ahoden ne akokuduro na ensure se abusua no asundue bebam odobroni ene akoso asewa no ne nkwada no aka ne nyina abusua ne nyina nti abusua fa anu no akoso asewa abusuafo empanifo ewom ene nyina mu nkamom
na Abusuapanyin Tupac sa strength ne vim a wode agina so ye yie no fa sa vim no an sure say asomdwe be ye adwuma ne aka nkwada ye bom because Kelvin Kwado Fosuh ade o ye no e kire say the children themselves nkwada no they want peace on person papa enim benyam enti ensure say after a year no ne ewo kire bia no yemfa ngu fam ne ma asomdwe enye adwuma na Daddy Lumba enye abusua no nko ade a oye Ghana edia ne yemma ni wuyechi enimonyam emrem. That is my take on Daddy Lumba edia no. Fast forward now fi Eugene say to emrem mehu ade bi na egusu a ekoso a ehadwene